وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ افترض عليكم الجمعة في مقام هذا في يوم هذا في شهر هذا من عام هذا إلى يوم القيامة. Bilip koygula. Şek kümensiz Allah Taala sizlerge parız kıldı cuma namazdı. Cuma namazdı sizlerge parız kıldı. Men turgan uşu jayda, uşu günümde, uşu şaharımda, uşu ayda, mına uşu жылы deydi. Kıyamat günge çeyinde Peygamberimiz ayttat özünün doğrunda. Yani bu Hicri 4. Rabiusani olup kaldı. 1443 yıladır. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qancha jıl murda aytып atat. Kıyamat günge çeyin Allah Taala sizlerge cumаны farz kılgan. Bunu жақсы bilip algıla. Emi faman tarakaha kim cuma namazını taştasa fi hayati menin yaşa uçurumda au ba'di men dünyadan ketkenden keyin kıyamat günge çeyin kim cuma namazı taştasa ve lehu imamun adilun au jair anın adiletli imamı olsun je olsa adaletsiz jair zalim olsun imamı то есть жетекçisi başçısı makul bu istihfafan biha cuma ne sebepten taşladı anı jеңил сезип koş көңүлдүк менен таштап койду да жалкоолуктан ve cuhudan biha gede tegele anıdan cüzü yürüp taştap koydu anda uğval fala cema'allahu lehu şamlehu ve la baraka lehu fi amrihi Allah subhanahu ve taala anın işin toptaba çaçılgan işin Allah Taala anın işine bereke berveyt dedi bereke berveyt ala ve la salata lehu kavardar kulak salıp kula anı hiç kanday namazı kabul olmaydı Вала аля вала заката. Аны ешқандай зекеті да қабыл болбайды. Аля вала хаджа лаху. Аны ешқандай ажылығы да қабыл болбайды. Аля вала саума лаху. Аны оразасы да қабыл болбайды. Вала бирра лаху. Аны жақшылығы да қабыл болбайды. Хатта ятуба тоба қылмайынша. Фаман таба таба Аллаху алейх. Ким тоба қылса, Алла тобасын қабыл болады. Бұл Ибн Маджада келіп атат. Жабир разияллаху анхудан туғандар жұмаға пайғамбарымыз өзгөчө маани берип басымдылык кылып бул бардык мусулмандардын бириге турган чогуу ибадат кыла турган майрам күнү болуп атат. Ошондуктан үзүрсүз жуманы эч качан калтырбаш керек.